mwanchomwerigile nande karibu sana so episode ndio murubyo obwe Ekebiro tunda ende ya kabiri na gutebinga ntubwato mugeni aiga ase studio ito gusanga nere lituko lia lero. By the way, onyaye ko rumuntu anjite kurigereria TV na nini onye ko rumuntu YouTube onye ko rumuntu bamatera kizazi kipya hapa na pale aiga ase rogongo rwagusi takoba mugeni gocha sora sengencho is a famous figure na sengencho yegento keria gokora nkomukwanira HIV brand ambassador oyo Kisii Nyamira by the way chikaunti ibere gukwanira MC George Kenya na bakoruka gali sensemo yemetandao njeko rwesara Joseph MOSE bagenda tubate buna Gatembe TV Kisii ase Facebook na YouTube. Karibu sana George ase show. Asante sana. Karibu. Nashukuru sana. Na kawaida mimi nasema nimekaribia. Ukiniambia welcome nasema nimekaribia. Haya. Karibu sana by the way. Twabiri tukupanga tuare show lakini every time uko nyorangore busy. Uko ranga projects mingi. Project zipo na nasema pole. Na sometimes feed inakuanga mingi na ukipanga na pia Mungu naye anapanga. Unaweza amka kesho umeamka ubangite yani viveka nchokora 1 2 3 kwanyora na sasa nera bangite design yanga chakire 3 gachi so but today nashukuru Mungu na pole sana kwa mafans kwa kuwachelewesha na apologize kwanza na sorry kwa keep waiting na fenye tumesema Mungu ndiye anapanga kila kitu. Sisi tunaweza panga lakini Mungu ndiye accomplish. Alright. So na leo hii nimefika hapa. Kwa kile many times abantu mmetenga abantu mba komenta singichige tukiriokora lakini asoyo gotora litukirigalia lero nkiora motebi ngunga kyokurukwa na what you do. Okay, nje samalia tangoro ku MC George ego ku MC George abantu batano ku MC but no an artist a gospel bongo artist. Heri neri rube wo neri rube natambe narure nebikone inde moyo konango nakure namange narorire hayo kombo no moyo imotige nyasaye. So me wow, amazing kwanza uko na sauti tamu bro. Nashukuru sana. So MC George no moteli. Yeah, MC George no moteli, MC George no mwanafunzi bado naendelea kusoma. MC George ni mwanabiashara kwa kiasi. Na shuleni mimi nasomea biashara. Nikisema mimi ni mwanabiashara kiasi hiyo ndio nasomea. Na mimi I do advocate na mambo na people living with HIV and AIDS na advice fenye wanaweza ishi vizuri na maisha ikuwe tu normal. Na waambia kwamba HIV is just a condition you can live with. Ukue positive, ukue negative. Ile stigma tulikuwa nayo kitambo iweze kupungua. By the way, stigma kusiba ukonengeta. All right. So that's some retro information about MC George. In summary, I think tuchiko so ime monase egento kiliokora ayene ambassador. Brand ambassador ambao mangana HIV ase county chiga iberi chagusi yani Kisii na Nyamira. Exactly a position hii ya unkio monta ukora. Okay, as a brand ambassador ni brand yani watu wajue kwamba unajua kitambo watu walikuwa wanajua kwamba ukipatwa na HIV umekufa. Tutra kwanira ngorero umaligerie kegusi turamwerera byeke. Abantu kaleba maetena naki umondekera bere positive usachiri nyitari obe tested for positive obe HIV positive yani onyore ibinyinyi binyamore ego bango tana naki oyo kule tabwati in that sentence tabwati bogima gwataniga na akiranguriye bogima bwana nya sandu sina sankiri njene bole tukindeo positive. Okay. Wana tinche tukoliyo ko Rwanda gusena kende gya penet na kiro muntu na bwate story ya muntu na rokonyora gusanyora accident akaptoro ko to the muntu itabwana tikoteka yani ayerengereri mona teven bona njina bitu yoko bona kinkomenya tigange ngeko bona nje ngarengeri obugimo bwana ninche mbwana te kubomenya
the end of the of course umusara wa utoka ne mate na bigotoka but at the end of the day obugima no bwana nje mwenda kubumenya so brand ambassador no kubatena naki abantu bali bamayitana naki is a death sentence no it is not a death sentence so kuri eboni I'm above 20 years kumenta kuchigoro steering ngo tumeka alfis na obugima bwana tu bwabere nomo na bongo enkarenya sanga ngore mirango nanje na bongo twaro moruki na bongo toko byara abana bali buya warol so again tungo advocating kana naki abantu bamanyana naki HIV is just a condition we can live with yani asoko translate kuchese kusina obo enyamoleo ne condition na gitora boroire niko bole nengencho getoramenya yani nabenga na a condition gete yakonya muna diabetes ntonye benga muna diabetes yeah it is manageable naboko menya nabarabu nabo ogotwara abana nabo gosoma oikasuta gete yani naboko menya muno abantu bande life must go on obogima goikapoke ndara muntu maito oboroiro boyato kumanyana ki ngayura abonyorere mbali bakonyora maybe because blood transfusion wandi kwanyosina ebintu byabo bitoire muntu baba tested positive no abantu bande bakonda bangenta abandi bate oguntumeka amario nje ntongo badenkena naki tumeka amario obogima bwao naboko ba nomo ndomenye tubuya bila changamoto yoyote water testimony no borori bwa MC George Kenya na by the way kora tutevinga iyo kutoka se mitandao so that banyago tubwate bunatoka ndirate ko asomurobiri omwancho murigereria ogetembe FM na ogetembe TV nje ngotoka Facebook YouTube muna MC George Kenya one amana toka sene kwa nabo kwanda galiga ko bwate simya oga muno gonya kurigera interview yiga usaji MC George Kenya nabo kwanyora every platform kerase nabo kwanyora all right na now George story yako nentambe gusumuga no mutambe sana kurinde ekero kwa manyite condition yigabono kwabeire miaka getega nkikyarenge kompi ji tangani uko chakira okay ende kyambera teke kon kanali ngumwana na okonyore support wantu wali bara ku support at least yani nayo bugima bwabo benomo onyoro umuntu ku motivate no MC George ubugima bwiga ku test positive nabo komenyana boro ora ine challenge ementanga challenge ende yarenge yakabere no konenge tu twate yani inchani kwa kerenya sana mbia cause antu mbali na tegemete muna na ura tegemete kuruase ase familia yao kuruase surrounding yao otipendiana na ki nyarebe na onko ndasare anga device ora na bonko ndasi nyagetiga antebina na ki no yani akomotivate menye no monto na bonko nda kwa na fulani like ana kwa makanyoro umuntu yuko sekera mwarule kando iga nero kwando gutangaza ora nero kwando kugamba bobe nero kwanda yani mpaka nero mutangani gukorama ora njina atwalda basani mpaka umusani buronge ngegenete kabisa umusani antoko kosana kantaka sininiga o take my advantage unda otumeke condition yeah one yani ene challenge tune teire nyinke na stigma mono na kiki agarete yani ngatebi bwana governor mbaro nyo nje karango batena naki am positive bantu tari kwegena baga muri babande ibado mpime yani mboro kia yani wese nekera naki neke manango kwa but no HIV to go pima na maiso naende ngate mana governor make angamagoro njege nduyo gango sabatu angamagoro such that ntu are chinguru chyogo educate abantu avonsi pepa manyana naki HIVs it is a condition and we can live with it ebenyo Kisii ebenyamira ebenyo Mombasa ebe wapi enere campaign yananta etogokora asubuki mabwana now George kwaikira sigete wesokirie kerokende nkiki ya no muntu wesoki what's the best thing that will happen ekero muntu agwanchirana maybe condition ekero gwanchirana first it is your own peace no malembe gwenkoro yawe orale noisanegete sajitati umuntu nakorama kusena umuntu nagotenga naboko manyana naki oigante ngase ngencho igana but obogima no bwana sijali nero choose abe nancho bosani ustabu musani one
nero kwamwa koron gento kendi ya kabere ngoko motivate yero kwanya mario because yake ku understand it na ki ubogima no bwane wekanywa mario elinde tari muntu moko ngenterani tari muntu moko ngenterani gosucha ko menya kiango so menya gitari ucha gotai kanywa mario no uko ekero kwanchirani na ki ntina ona my fees konya ngora gerande buya to accept the conditions chio komenya buya koron advantage number 3 na asibono gabwa soko nengetu konyorura you are farm koron anengonyorol as long as abantu mbali bagotenga mbaroro bago support koron mbali bago support like esho yane na chagete mbali bagante you are doing a good thing and mbali bagante na ki that's a bad thing koron yani it is challenge na mwanya wanto yeah to paragento kebekia mosan support bosonyoro yonde KP erante ya koron kero muntu na what option ya alright na ekero kwanchirani ngumanyore naki abantu bandu bakomenya you associate koron yani obogima tubwaba no kabisa na maybe na iba kuvulia ke how was it growing up just school ya go primary gocha so wanga ke okay inchenki nerete ubas asante asokuboli edi swali eli ubasi and nyamachi inchenki kera koiburu kwane na iboletu na bwata conditioning ya but egaikirenga ki my math akapass alright one enga kiena nina nguchunya uchakiri school ekambere ketiro sometimes na we fia ngokos sometimes enga kiona nango ngangana amario nako nakonyora nyane ndagera so ekambere ketira sana gotie gokina but na mwetena naki let me accept kwanza litangani njitin manyeti gosena arifisi na naki nakichi ana jinengo tumeka first njena chini nyagita na wa mario na chananyu tumaite na sometimes ngwa kerana mbia baba na ronde ndetemono na rongo nyo na kiganda kanyurio enda kore keneke onda simisanda agere na gerenga ki na igerete class 6 ga unaona walete sana before my mom atara na chaito kurwa kira standard 4 ga unaona my mom achite ko pass so yani ekambege tiro mpaka maroire ngo chale ngo mobe because enga kina rikonya alfis kwa nchira moperone tora adapt na church na alfis echinchi alenge chinene chiribono mango ke describe kare cyange chiriyo komera yani sioroli kuna yani kuna tumunote igwe ona ekare na ngangana sometimes na ngoro school acha nanyara ndagira tei nagenda ngwa kirambi yenya saya anang provide na chichirani echibankonyete na nangwa na mwechirani gete nanyo endaga naragira sometimes na ngwa na mwababa onye korule njabu nanyo rurugire kende naragira na chichaminto naso narara yani inki kingo ngote makopasa cross yani na kineto bogima bwa rollness na eka making kaba yani so much bold my grandmother umuntu yani akena nkuragera kera nankire kuragera we can't do ramate osiworo and kwanza na makoro uso nima dawanya makoro so yani eka making atwaro moyo tomo kongunyo enkolera gochinda but kuoro kiga so akena akora class 8 ngapatika nganyone tire buya lakini tingete tirende mono ngaende school ngande boarding so a boarding au nona nyorete challenge yanane kwanza kunywa maliogo ndagera chingeni chigutyo kalioki kusono nyuma obo kimao wada chinto begati so ngaji gote makole mereri ekambera kon arasa ngacho ko ba transfer ni ngacho ko le school na day school kurugabunga ngakora ngakora matemalia matiang tunindo tokaleta matema yake so no haina so ngacha muna nakora iga
atenge Nyasaye nabwate yani enchera Nyasaye ngobangare mpango ya nkanyora akakibarua gasiniga ngacha gutugana chingoko aliye bone calling yani chagete kwenda guchakira hotel bo. Alright. Ngotera narenge skuru ngatwara fans na bando kete MC George ngotera narenge kerana nkindeka na gatera matera ega anchira chiparonsa baboros mwando na my grandmother kante no wate sauti engi na kana ngotera skuru na nyalto bagon support na watari gon support mbale ban support bagande no wate talent bakando ke MC George. So ngake naso studio ngacha ko record kwa Fenikeru bogabu kwa brother Dennis Onyam nga record akambwa tokoboko ngaikira mbake ngakingatera nere. So yani esabali akanya kusuka ngora ngacha nya kwa advice abantu kanyora abasani abagon support abagon taina George, you are doing a good thing no mpara support zaidi mbakero kanana na imokire igoro but they have supported me bali na nyo down my way. Okay. Yeah. So yani esabali anawa ya beire. Alright. Ups and down they are there, but I thank God for every situation. Asibionse totanga Mungu mkuu. Mungu sana manene. Alright. Now tikatukuwa nere projects chiri by the way narenge konya kurigiri mitandao ya MC George litukuri goroiga nkanyoranga gwachakire show aliyese YouTube ogose myabasai na nini ukiura totebi considering nande by the way this is an age where social media yani nero kiregen which means you are ready for the world. This world is the world ready for you. No eswe inanye chagete na chete ko kai kuikaranza nsenkarengere kanyora abantu bali banyakumbura maswali inbox na abantu bali bakaneti guidance abantu bali bakaneti motivation na ro kanyora maybe aweshuko tarando kupima orale na ro kanyora obere tested for positive but usinyo na king komenya na kingo tumeka malio gae mbaro babwate mites bago nengeta baiga bandi pale positive baba tayi maybe ayango kule atubwate future orale gibuna bagusibera so nkarengere lina kinda kutanisha bantaba babere into an agreement yani baigwana na temene tena nakia akeru montale negative na tego chance ya open positive because this is a condition anyone nabakuba akoba suspect naba yani ako atirika kwa njia moja ama nyingine nabo okwenda gutara guseni gari otaito kwigorosi ngombe libatiri konyenye tumadiri batiri ngoli yanyenyete orali otoge kana ngo nengeta kwali ngabantu bali positive arafu na otoge kana ko positive nwanjira tokwanjira kwike kobera ko so nkarenkere enjera ndaba advice ya esenjere yamo no kokole shwe ande nganye chaka na eshwe itali na tiose ere much bigger mboni anye chaka actually hiyo episode ilikuwa ya ine ni mi upload jana na naifanya every Friday 4:30 kuna clip ina drop hapo kwa MC George moligere na uko andoligere liga. So na I'm aspiring inyore sponsor muntu rankonye byombo because agasimingu tumeka gasimikana gakeyo kwa na request muntu iga na matai kyambwate twakora that interview twa motivate abantu na kebeka YouTube gani na response is fine response iko mzuri sana na kwa wale wenye nimefikia wachache na waambia tu waendelee kunisupport na waendelee kuamini MC George na wanisupport na match is on my way nakuja evinge mbirenjera wocha na that is only the beginning na choose chito beginning chinyongora kwanira ase HIV topic yanto gokora but ina chake tena naki stigma na mites hizo ndio niliona nianzie kwanza hapo hivi esenye jona jichire major common na bado kuna zingine kwa ndani kuna mtu anahitaji ambiwe unatumiaje hii dawa na abantu abaiga bako nengeta na abako nengeto kwanza ntaitenda arabaleta ntu bomera ni platform ya MC George Kenya inera my main aim such that tokeana ni stigma abantu bali positive twanjira ne bonsi tigabanywa malio
HIV ni gento tura fight tugikore muna county muna the national government as long as kero muntu anjira nego play a role yae muntu uri negative noyo uri positive oyo positive twanjira na tikanyo mariogo noyo negative tiga support oyo uri positive banya gutumeka mariogo pia because we kera boniga mwete amariogo ayeka tubunyanyu ngo ikirole stage kuruko undetectable yani na ekero yani a viral road obo ebinyinyi birasoma nyinga obirebike eye minute na kino twale partner ole negative to kunyara kumwambukisha alright so abantu abanchane abantu bana bako make a couple family nande batwara abana bali pia nanta kwambukiriyo negative alright aka twanchiranire boiko toikera nyone kiwango nyone kero tukwagiza mari yoko rusiko kiwange kigeke chibese jina chigutume kwa kanera abana school fees wow na chigo somia abana na chigo lete parcel na chigo gaja chipara wamuna na bokora mungino nda atete ko byaro umwana wanyora akalidi sabume kitamba cyo ikanyagitari chipara ne chimbe para ne chimbe chiroje wana chibese chitogo tumeka samali yoko twise kwanchirana to chi save wetera gutumeka malio nanda malio ya very expensive ekwerende chibese cyo chigenda se amagenda chitumeka saving ngao ekaruto yanchiranire yeah na goikera ka buto iso komenyana like around ikiso konyebeka na 20 years to 30 years no konyora yani oranyora the very rare cases chia HIV yeah now tutara kwanira by the way ni mate kwa totenga murubili no mubwate na governor ito MOSE Simbarati ubo konekinga ngwikira muri ngokora muri outreach buchiko semia abantu ayebuna MC George umuntu nyawo approach automatic status ya onande ngakyuko handle situation with yeah wako muntu na bawo approach anje umuziki one baraba wanje umuziki one bacha baba fans arafu no matakara bire fan ga kwenye kulige ibintu ko post chagostukana ke ikijamena kiale korali yes is there na umuntu ena bocha kwa explain baadaye kwa no me I'm like this is my story at the end of the day kiro muntu watu mugano wantu batamanyite ne ri chinga kichitara iko muntu kosono ndatara boja te so yani enegento kende ngotebyo andona ki our fans banchirane na banje ku support our talents because I think tari musani ole post we ko hotel segusi o musani ko banchirane oyo manyekanite uchire nko moeso ketie MC George yeah so yani ntogo icon sinjira tokana ntia industry correct music ntori kwenye tumeka yes the aim no go entertain kufundisha na kuhamasisha yes so yangu inaweza kuproduce lakini ningependa pia ikuelimisha wow so hiyo ndio Mungu aliniumba I believe that hiyo inarenya science ungeten kwa togosemia umuntu ataratigara none mudundo wose biti unakwenda aibo message iri nke abateba no umuntu murigiria Getembe TV murobene birungo kwa Sara Joseph MOSE ni gotogenda tukwana na MC George Kenya na by the way enchera yokora nyari gusiro musani no kogenda gusena se YouTube ya MC George Kenya o subscribe ororo onya ubike notification button because MC George bona nabwate show engeni kegima yo ere nere in fact nere one of the few people asabantu bali bakatubate Kenya ngima na oyo mukuru ase gusigaiga oyo sokirie na ogotabe status yae na boigo obeire epila gochia saba sase ngencho nko bale obosemia MC George Kenya asesemeli ya Facebook, YouTube, yani mitandao ya yonse whatever MC George Kenya. All right. Now, totebi nge project mubwate na governor sometime I understand mwa nyora nitasigitega as a function then oka ayo mwenye no ka explaining ano bana governor ncheninga niko kora ABCD so far I'm still working on it na inko saba nyore nchera yo kumwikera na I'm seeing things are working. Na yongo saba yani bwana governor umuntu ramwikire message mapema because ginento kibanta ko relevant ginento yo affect abantu in a daily basis na tuisu go delay mbale bagase ne ko ba infected sure. No infections are coming na maybe
echina ngocho ko save na ngocho ko advice omonto amanyene nchira komenya nyota nyorekana ne biroire obwe so asuboni gasene ikeire na we are in cooperation na KTRH na ngotoge kanande mali sana bantu bali bakorandura mali kokondra nabo korankwani tindi mobe so ngondane nara advice y'abantu bali positive nawate tumeka mali ogobia na enchera yoko nyatumeka mbale bagoteana mali oga yakera for the first time makera bagocha konyonyo akuba affect na it is true kento taranara pana ndekera kwanye kurende chemist tulikogoka reaction wike na ekero kora nyone getamtam ngoko kikere na mali oga naro ndireri goko gechi korol so egento ngo ba advice ngenna naki mali oga tiga banchira na mali oga banyanyubuya na igento muyane nene no go touch life. Okay. Na gosomia abantu HIV is just a condition you can live with. We can live with it. All right. So egavana bwana gavana nkomataina naki ya muna to kwana netiga liga e campaign ya nene na people should like be expecting many things chiwo cha kurwasi gavana na to anchete gavana naga sene kunyo gukorera abantu baito na gavana is supporting no support ria abantu abange na I believe is still on his thoughts because ekitari gento turakora na once in a while kuikutware nera e program panglio tokora ABCD. All right, now utaranchi kwa abantu message ya wane nemo nabasai by the way abo bali turatebe bali likely more at risk na sengenche ne chingencho cyobugima buna kirerero mbweta amangana gitega mangana yega ni gakorekanite gusene na mangana abeire agakorekana se mitandao ntete ngokosomera want your thoughts. All right, amangana yega ni arengete marriage mostly egente getangani ekotinja tebetenga akarumungu sacha na mukungu bagutigana gose divorce yakobora igobara kwanire goro ya mali kero umuntu agende na kiria akoreteki na kiria aroseti no kirikuwa aroseti igai onye buno bwajete kurwa onye wajete nesimi usenero kwa rosiria genda nero. What are your thoughts on this? I think it's good. Explain. Tarengo girl child mutaniurumia but matuzi kuligerere constitution gosa machika akwerenda akenya mono abere ga go favor girl child sana boy child ameumia sana na nje ikirete mpaka abantu ba take advantage bisu kuligerere na marriages ibintu mbere yani ngoja gutange kana kucha koba koroli na sana iso kubolia abantu abenje ngwa society na barabo iso wa society na single mothers na single dads nabo okumanya aki abaswati abange na bago changia divorce na bago trigger no barabango go trigger nande korende inero yaba ete chinguru such that umuntu akorana ki usitwara siria mari jengwa ndagali mfairi kina tutigana ngwa kirekiana ande time and so nkaita ina magoso yani ne enchera ya moyo wa foida single mothers na single families in short na uso koligerere tata advantage igo yangomiza na ngo congratulate the chief justice biya ko ta no muswati na understand it sikia boy child yako atateaga asio kujitetea hata wewe ukinisikiza kuna fact kuna vile umuntu naro yo moko bomwango sana umuntu naro ko bomwango yana singe njaro chiri chiko ligo favor ko mwala oli okara na of which tini kwa tayara naki maybe a divorce comes musacha tabwana tukuti muswati abako yani on is willing nabako tayara naki gakimongena abako ndondendera abana nagutigera mari gete nagutigera pesa gete abana mbacha ndeka onye no nande bathe athena anati umwana onye ne divorce yabeire omwana gako genda se support yere
Mwana konda. Bona abatata ntoli bayasa obole librabo. Lakini abo kumukwiwana no munginogo somo mwanchugo. Umusupport injira aranyora ko kusigesa kuneki yao gesa kuneki egeito. Okay, boy child teteire sana lakini it's okay. Now number 2 omusubati naro tamete kurue nyangi ya kanisa ime asengenjo yake mpaka umusacho ya munyome omusubati oni ga motebeti goso musacho oni ariko motenga gukora company ya Kenya Power. Oikire aisle musacha naganyite omusubati ngo walk down the aisle ekeraka oya go walk riba ikaransi riba tarabwatani we nyankere almost kubwataniwa mama muntu naro kurukwe 411 tetezo omusubati ulinga no maitai Antonio poda. Tima the problem ne yakina poda. It's okay, but what are you not? I think as a society to ntutuma to musubati abantu ko bisobo obo getirianda bwa nyumba na kerata metege minute na iganjete gento kya motebe Kenya Power estimate Kenya Power na boy chalingo etete arenge but wikiras mocha wakole nyangi mbiyangu cha kumwira kanda matai baba gaki ndine chiponga points na comment alidimire akego lakini ene ngwana nara akole contract Kenya Power lakini tidari permanent. So iko musacha nabata makoso umuswati nabata makoso lakini makoso kiaye umuntu onuruje kwa komutengo tamari ya bona yoroche mpaka muikira asimwanchanire obo bisimbolo wana tako bisasa mongorugyo ulibwanje toje konyo osambia ko matega kibaba tinenchiponga points na comment kore boniga byansambire lakini mbinsambe timono mbora agenda ande nara kora party time lakini jendi ku permanent. All right. Bad time, yeah. Lakini by the way, ngata basubati batakire ko manyankiringa musacha lazima nkonga ina real. I'm told na by the way, igende na gatemira into practice. Musubati anje tobo kora ko weke man. Thank you. Okay, ndo de musubati ke man na kibaba. Nshinde igana nde to ko nyom. Awata ikaruma. Wategas. Wategali. Karusi bwana. Kore, lakini ndamo no komboe gali osaka pigipiga kaunda biye chi Ferrari jirichira ile omuchiere. Kwanza tuli kwenye ukwana. Usengoro lero like tuli kwenye ukwana ay kwanza ko mnyakoso gali madio kai. Waga. Kwaron unabona umuntu muligela nincho mu director Gatembe TV. Sa. Tokukole episode na mutiro guys. All right, number 3. Billionaire nere yasiritu bamugwaye. Abataba chinyomba ibere. Esinginjo bali kumuserana guruye amari. Tima itinga ki gento nkaroronga alibona sagu chigutugutwa sagu chikwaniwa ngobago chikwire binte binge. So yana chetunga usom chinyombe chire gobole mwebo bwatai. Mbirire mu cross. Ere mu cross omoto kunega nusuga nusumuinoga ya gose bako na chana naki katika tigo kogoro kama gochia ko moturo goroiga enusu brenga byabo ni swali ngakiro chege kiga izite nega tugyakora kante boronge gose asenye nchobono nkorwana muri bono koraiga tigo boina bari muga mburebwa na maite ekoti no ego ligere peace omolembe koro na akerwa ngori na tyo mubironye go gotinde kwenyo peye igende no bintu bigo chibingi koro ono ekoleta no gwetana koro ekoti gekweruserera wamana naki bona asenye mochi weitana gatobeka cross okoro como korari moina okondega Oruga wa matumbo gotira iga tubaro nemba ko matugoro enusenus ari in peace and njirate baraganda go pinga because kero mobere no isanike tena naki mo tata no akunetega iga kero mwana arachi kora go senta to mwa onde tayo chikumutanga na bagote na kurobole obole mugwaba iga oligere ari njega we ane ngo congratulate magistrate go somonto omutolete kire ake bitolete ane we happy okay karto guskamotu twanda gali Uganda
umusubati omonaro obegetuki kambe nande by the way gara lawyer akabwatwa agatebigwa kane chibesa chia Kenya 255,000 aka no musacho yasenga nche yake igamo ate divorce ataite kumutiga egarataka kumutiga musacho yagatwara ibirengererie binge psychologically akabatochat yani agatwara ibirengererie atuono gwantigaiga ekara chiete akandi kote okubori ng'a kinki musubati gakonda nkiukurira mutiga gaki musubati onne mu wakili njena atumugite chibesa cyane 255,000 komusomia bo mu wakili ekoti gateba chibesa juwa atumete kosomi bo mu wakili 255,000 chirani. Yes, your thoughts. Lakini mimi naona kama gari cha discuss yana party na mbone ndu bya bonje abantu abange ofwe yani umusaja nabakweru basomye umusubati umusubati nabakweru mbali bagasomya abasaja babasomye kabisa mu ngwana bo mwalimu cyabeke suti bya omusibini sote oba yani vuye arafu kama kanya umusaja onero gote umuntu nona kene kiora ntebi kwale bono yo chikoba bono ya house boy oyo ndabona era negasiana ngo chisi bono rabira ende ko ya nyanchama nande nche na nkoligere lende kyo biji kolengweti una naki onyu muntu ga osomiri abo musubati ga sabo musacha osomiri nando ikirasi getonjo kena naki chibirengere byana biyo ga anyolero mwalimu geto munyegite geto ngosoma komo otoko gendere kwaroli bona ye okwera na mega uligere lichibesa chicho byatumigete ko kosoma asonga malisiti tare malisiti oga oje akanya ante mstu because ene investment ya collect kwaroli nanda okonyede wiring ayomwira neli buyega bogima tubagendera nomo parole muntu tachiwe itiga kaginga somi mwanonya matende ina bakira omuntu engenda kweli ako engenda bi kabisa go sabe balimo usange piko nyoma ate osubati chinakiganira na bakari gamonsi tiganira parole but ekoti yangwa mwatebe na bibwene takobayigo I think iga se divorce bamente gentekenga bamente chibesa onyo gotaite ku divorce na be chibesa asole pia chibesa chiri chia kuchonsi ya malisiti chia kutema stuko setiri ayo mwiraneli ayo gendo gendere no moyo yukwanya no moyo na kiko ngira ni gocha segete umuswate na moko gosana akoimuka kwande gasi kwarale kwachigo chikwanya nyombe kwaora ono otamire ne bintu mbake byago bitabu ati usiano oroje paka anu bagotaba mbaka nekemoni ekemoni kwagorete okananga okareta na yeonyo gukosera lichichi mbebagari wato imoko kibeke boxime otamana kireki kwarali ono osinyurende gaki inkire nawo tamana ne bintu byana onye twabachana tangura agenda twaratulia usonye tweta na mbaita ntino kemoni mbaita ngyago kemage lyako anadekere jenge ani richi kole mwanje gose nyasaya ngongole miranko mpe eroya paka na ngo richi gose ri tubona abo mwempi pakanda te piri ebe kombezi tinina ki akero monda osomiri akokoliri busako konyiri tali masomo mato monto nale maivra monto nale kokora gosena musubati akaligo sibigo senkwere katali usensa odianga robo kimuno robo kongwa monto ale mali kabisa otomere ekisechibesa ekisekianda kiatwanga kiana kyanyo musubati munga usikia gache nyumba obo ndo nyumba musubati wa akertu alenge nango aroje fali asende waroli wana yikera naki kwarole timbwati fali unakana njibesa chiana gendera no bagimabwa andi chichene fight si tigatora atagi wakili welcome sochoke ugweta MC George oveke repetition ive ando mwaliga advice ngaki ngente kegweta no George kartu gukorera advice yako bwatu cyase abasaine liga kolengana na mangana yiko gukora na ndobo nyuringa mirimo kiyoko okay aso musae uriyo kinenga ke yaboniga bugima bwa beiro bakon bugima bwa beire muna bototo baroroji bugima bwa beire yani obakunyo akonyo ndagara akonyo nebesa ya beire nko na okwerwanira negente kemo kiragera to sirio botaka kiragera nyona yusiku as a society na ekero okwerwanira nyoni gale sochi konyoma ogosikwa na igentongo batengerana naki babe conscious batwara masikani as a society and berende ekero wegere miaka orochena naki
manyinga na kwendembera mbia kwerenda na siku hizi amarwaire naroro nabo konyora HIV borobo mubwabo nabo konyora konoli bona ntu bwate super konoli nkwaro chimune komnyekia babangwana baito Nairobi na ndoko ondete yoraga ni bicha muneyu eberero omonto onde bwensi oli umanyete na mbia kwerenda na ekero mobere tubwanchire iga mbia gwatumeka tu protection neroro gose maybe mbale bagokora obwanchani batamanyeti gose banchete mbale bakoyoni na bo gutumeka pepa na mbaroro bali gose kwabeire raped gose kwararete omonto tamanye na bakwana nyagitari pepa alright imo gotangana kitu basa guchikonyana marwaire naende oboli tombororo utakagiro kero ole fosili yogomanya nkio mobiro go onyari na mbia kwerenda na gonya gutara ase bisunte igama tabasa muna to televia na njimuna the Bell HIV ambassador Kisii Nyamira county ngobate HIV is just a condition, it is manageable, we can live with it na isego chance na mundenali sikoga banyorire oyo murigereri HIV teri goita as long as onyo mariaga obia naende kerwo ikire kibono tokoro kan detectable tokonyara kwambuka monto onde nabo komenya bugima nomo nabo gutware family yao utari kwambukirize abana bao utari kwambukiriyo marugio gosomo sacho na obugima tubobe nomo kento ngo batengere naki either you are negative or positive twanchane to understand na HIV is a condition, we can live with it. You can support me on YouTube MC George Kenya, you subscribe girl, leave a comment na support yenu hiyo ndio inanipush mimi na naendelea kusonga. Kuna mwenye ananiangalia for the first time, mimi naitwa MC George, ni support na tuendelee na hii safari. Kuna mwingine atanijua kesho na ukipata hiyo song kama imekupress, kama ni clip imekupress, pia share patia mwingine na yeye akue educated, akue enlightened, sababu hii kitu atujifanyi sisi tunafanya, we serve our people. Alright. Oyo tamaitia manye na oyo raga ni gon support ninga nitie camera ninga niti bintu binde bibere bitatu iga biragara nya gunya gwetenera recordings nimbwate arpam bwene to gokora na oyo ratwara chinguru cyo gon support ma MCA eneri muracha gasyo kora ningia na gon support na abande bonsi people bakondigerera ibu nyasaya goseseniri na gon seseni na nje nya gunya gwetenera nje tingine ntikuru ase family eri nyarete mama no gonya gwekarakali kwanyoro yogo support na gwate masogotema kwanyora ends ale sama meeting ndio ikera abande bali batamanyeti obasemye. Alright, mwanzo muligiri yakurukunga MC George Kenya mulige gali sensemo ya YouTube, subscribe by the way. Abwate amazing content. Content bune yiga ya chakire show yiga gosemya basaiguro ya mangana yiga yinyamoryo na nini acceptance goso kwerenda. In fact utarikiraga abwase pointing anole gose kwa ikire kwa nyori rororo kote byali nga kyo kwerenda. Igo nyogotete ko keep the conversation going yanda Facebook ya MC George Kenya go say YouTube ya. Thank you my brother saying to finally we had to do this. Ngwanyora chingaki nashukuru sana. Asante sana na tukifungia nasalimia Edu ndiye amefanya nikafika huko na namrudishia asante sana. Edu amenitumia fare na nasema Mungu mahali umetoa Mungu akuongezee na kuongezee zaidi. Thanks Edu. Na ubarikiwe. Kwa ENSARA Joseph MOSE sensemo ya Facebook na YouTube. Bye bye. Weka Sunday yende gocha twala chinga kichingia.